Kardom Karbi long pini nili puthot bang thola nang litum kaching hon mati kelang bo channel Karbi TH 2.0 along lapena frangsi kadu kawe la nili video kelang ara do anfans tambe nili hen pen Kardom fajaregla Kardom lapen pini ya bang ke nili nang litum han ingsi scheme a video sina one pilo lapen nang litum thumbnail mate title lang theklang pola son thak si nili LASO video lang nang litum han than pachini pon ikpo asinon kelang bom nang litum la Karbi TH 2.0 channel long se subscribe prelang polte subscribe igon la pena dung het bela zan di daka ber pena litum all long set dan la polte monon fit kapre nili video absta men nang litum mobile long nang le da prang mate nang litum kelong da prang ya fan lo la pen nili giveaway ta bida prang pola si nang litum video kan ma share on share no la pen mesen comment nang pigon la pen channel la long bang nang litum na subscribe bang ting ni pin pen subscribe igon la polte nang litum giveaway bang hai pon vek po la pen la nili arje bang ta nili chipik lang da frang po la si arje ding o ke ding de los la si nali tum 1k bang na pe pleng dun sra sra go 1k bang pleng da po non la si nali tum ching hon pen 1k bang pleng pu si nili ning chithela la si padar de pen video fu thagla chithan pon lo nang afrang nali tum la kai kiason intro lang igo intro lang det pen video le chengpon pot fit lo nang tangte intro lang igon Lapan tum han nili dak nang piklang ponik pon nali tum dakat heglongi Assam Pragyan Bharati scheme 2022 Scooty apply online LASO APHUTHAK nili bang nang piklang pon lapan nali tum dak thek pon long po free free Scooty scheme in Assam free Scooty lai lapan Assam government gave Scooty dan nalitum la thek polong po Assam government to give Scooties to 22,000 girls student and reserve 25% seat of state board student. Education minister Himanto Biswa Sharma recently announced 22,000 will receive free Scooties under Pragyan Bharati Yojana. To know about free Scooty Yojana in Assam state, how to apply online and will able benefits under this Yojana nalitum dakchini ponpo nasela Himanto Himanto Biswa Sharma the announced pon elo 2022 sorry 22,000 Scooty p pusidak kipu nasi nalitum thek ponang po lapan Koson se loing ma pulte nalitum LASO video kicheng min kijudan langi kon la pulte nalitum chini po lapan ladak tapik lang pon lo Assam Pragyan Bharati Scooty scheme 2022. Dear friends, the scheme to state government decided to provide Scooty girls financially kipi bangke LASO scheme bangke lapan free Scooty in Assam lapan according to state government girl student and girl student of Assam source the first division in class 12 mane class 12 la first division tomhan si pichodi under higher secondary education council it's SEC lapan Koson se apply name apply nalitum da scheme amen bang nalitum frangsi chini go scheme name bang nalitum da scheme amen bang free Scooty scheme lapan state pulot nalitum Assam theklong po lapan initiated by education minister of Assam lapan apply bang apply online nang po lapan Assam free Scooty online apply lapan official nalitum la portal lang dami ko ahsecnic.in so dim dam te apply lang po lapan dag status pa nalitum dag thek po nang po status pa nalitum Assam Pragyan free Scooty status lapan beneficiary to girl student girls under Assam under state government of Assam lapan according lidang si kan andag lahay hui bang budget ba nilila anam piklang pon pelo lapan sonsoni nilidang than po lapan Assam free Scooty registration the distribution of vehicles will be completed as a for government guidelines lapan ingsidak notice pila dak eligibility beneficiary are not able to sell their Scooty before 3 years as per official notification Scooty long de pen finally tum ningkan thomane use nang po mate jor long le pusida kitok lapen
aku lang dam chana aku PPC dak thek long ma lapen nanalo kilonging pula nang litum dak pen list thek pon long thai po check Assam free Scooty distribution status district with Kachar Hailakandi Karimganj Dimasau Hojai district Skarbing long West Skarbing long Morigao Nogong Baksa Barpeta Boigaon Chirang Dubri lapen Golpara lapen Nalabari Kamrup lapen Metropolitan Kamrup Rural lapen Kokrajal Short Salamara lapen Mankasar Biswanath Darang Sunitpur Udalguri Charidio lahai hui lason thak thak sidak do lang lan an district banglong pon etpo lapen who are eligibility for Assam Scooty use na lapen kumatum si fly loing ma pelota danali tum na thek ponong podak kai fly loing ma girls student who got first division nahi latum si fly loing chodi lapen kuson si fly ning pelota danali tum dak thek ponong po personally tum la visit am nang po siwa online.org long lapen know about the application products dak penali tum just along po lapen you can also check Pragyan Bharati scheme list 2022 dak pen tanali tum lang pon me lason direct ke tok pen nali tum lang pon me lapen dak bangke la answer si ki pilo lapen ka prek bang dak pipe nasi ningang hang tum ke first division dan tum ke fly tame lapen koson se fly ning ma upload ne mo next video long nang le tum comment na pinan jang se paklang pon ning upload ne paklang nili paklang pon ikpo lapen dak bang nili la subso nang le tum information nang pi maten nang paklang pans nili panai chola la so video bang ke la si keto ka beta chini tum ta do ota hai po lapen kilong tum ta do ota hai po stamenon la 2022 abang lo la bang si mama se first division long ki onote fly milo harmo bang lan chot lo so video long bang ke lapen la pinso tum ta longi pusiki pu la se la tum koson se longi mala tanili nampik lang ek ponali tum han na se nali tum so channel long bang kai kita kalilo subscribe kelang pulota lapen notification longi pon la bell urgent do dak ber ik denon lapen mo next video long la si tong nang tang te do me thak me ka to ka be la Karbi 2.0 channel long kelang ra do an pas tame Kardom